Di gembalong ke benda jong benriu bagi bo yu blaya khmat shabeng le ke namar klem ong ginam la ule de dengan kerpa di phi punya dusun halaki benda ba bidon ha Kyrteng ba bon musim ku try ke not nong bo nong thau me nong benda ya ke jing im briu ya kan long ring yang ma ring jing jong benriu ya ke jing start Bat kesandur jumi, kami lapu hakisap opong berper kami ai hau pendriu. Kutrai bikin iwan menpai kemat jumi kering por. Aswa bangin mi nak ni gigi kesem jeng madam. Kutrai bikin kerku berdoa mami bat ninjai aingu perbori mi nak dari jengge apa jumi hak ni gigi kesem. Bat kemba ni hak ni gigi bon pom sem boy madam ayah inti. Iai bat bormet born sim. Bor jumaj berkat pati inong yalam ibat reshtam kutrai mi khamtip khambha mami yek eke boro yagani jing reshtam ge jing jai ti jung madam igi aksan dur jumi ba min kurku bor ba ni mala sain dur jupi mala thwa ka Kyrteng jupi hak ti junga kutrai bi kham jing arta ti nge yag jing lam ti jumi hak eke boro oba kutrai bi kurku kurbang yagani ke ngasam kumjung ru ya imei pa jung madam ki bam dan show hak ni slap thai Ini ingin sekian bah kijing tahu berkerpang baru kita nak sendak jumi. Kutrai bi kerku kerpang ya kini kini ngesem berkunjuk ru na benda ibatin ibrok bi berkunjuk ibaderu inang yalam bah ilang kemit inti susu ilang tray bah susu kerpang ha kini kesni kutrai kini kesni berkerpang jumi ni tuai kerpang bah kini kesem bah ilayat kini dikecik kerku berdoa jumi tunang kerku berdoa ni But I berbor ya I kecil start. Banyalam hakin ti beri ke berkepang saya sih nak betai madam ni I hak sendul jumi bat kini kerisan baila boy hadu kini kekelimat. Kukpa jumi ba bering kalau kuat Kyrteng jumi keman ima jumi kalau keman jumi hakin do kuma bering. Ai ni minta jual jumi kemasi batuma beri kan jumi kumai ma beri sendiri. Bapak dalam ini Shui dan di Flight Bus New Ampareen, Lyngdoh, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.
please.